Zaningեհա Քուրդիլի Ալմանիա Ռոժանիե 17 օկտոբերա 2025 բի Beşdarya bir dehan akademisyen u siyaset medaren Kurd u Alman bir fermi hate vekirin. Şandeyek jirojilate Kurdistane, kudinav vande Mustafa Hicri, sekretere Partiya Demokrata Kurdistana İrane, Abdullah Hesenzade, kesayetiyek siyasi u niviskarek jirojilate Kurdistane u hejmarek kesayetin dinhebun, Beşdari merasimebun. Mustafa Hicri sekretere Partiya Demokrata Kurdistane got, erka hemu beşen Kurdistaneye ku piştgiriye bidin ve inisiyatife u komploya hikumetan lidiji Kurdan tek bibin. Hicri hevi kir ku inisiyatifa avakirina zaningehen Kurdi li velaten dinen Evropi, da ku zimanu epistemolojiya Kurdi jibo swendekaren ne Kurduyen Kurd peş bikeve, bidome. Di aksaftina suede Mustafa Hicri giringiya perverdehiya bizimane Kurdi tekeskir, u liser zordariya liser Kurdan cihela hükümeten diktatör ve ahivi. Vigot, tevi hemu tundutujiye zimane Kurdi sahmaye. U izede kir ku damezrandina ve zaningehe de bandorek ereni liser ziman bike, u beşek ji tekoşina zaningeheye. U heldanen van mamosteyen ve zaningehe de ve valatiye tiji bike. U ez hevi dikim ku ev destbeşkeri li velaten dinji peş bikeve. Mustafa Hicri ahaftina xwevi habi dawi kir. Erka hemu beşen Kurdistaneye ku piştgiriye bidin ve destbeşkeriye u komploya hükümetan li diji Kurdan puç bikin. Evnikarin zaroken me ji ferbuna zimane Kurdi be parbihelin. Zaningeha Kurdi li Almanya bi fermi destbiçalakien swekiriye u veki destbeşkeriya hejmarek kesayetien akademik di çen beşande.